Dibantu nih. Banjar Lampung Selatan. Tahun 86 kalau nggak salah nih. Bang Iwan inilah yang hebohin. Iwan Sagita. Berada punya nama. Salah Bang Iwan. Oke, ini Iwan Kodrat nih. Kami dulu di Amanda tahun 92. Iwan Sagita, Iwan Rante. Oh. Payu nyebut Allahu kan Tuhan iji kelom iwalangu inom sihu mak munduh kindo kahong. Ini dari benar Lampung ya. Sip. Di tahun 86 Banjar Lampung Selatan. Di tahun 86 Banjar Lampung Selatan. Lamun hulu saya kaum di tengah kebanjaran. Lamun hulu saya kaum di tengah kebanjaran. Enok gunung tanggamus manani kesawakan. Enok gunung tanggamus manani kesawakan. Janjun ke kamus lepak pekon di bulan maka detuk di kamus lepak pekon di bulan. Ganas nih Banjar Katong. Ganas nih Banjar Katong. Sinada jatuhan. Sinada jatuhan. Hukum Indonesia. Hukum mati pangjaman. Hukum Indonesia. Hukum mati pangjaman. Mula ganta kuwari ramti tutuk huwakan. Mula ganta kuwari ramti tutuk huwakan. Dan gunung digunduli di galang Penghijauan dan gunung digunduli di galang penghijauan. Pemerintah masalah apa jauh hari. Pemerintah masalah apa jauh hari. Ngayunkan rambu ija kan tuat paidah ni. Ngayunkan rambu ija kan tuat padah ni. Musik. La 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 la. Labung pakai mengkayung semaya ketimbalan. Anik saya nak kinulung lamun makeuyunan. Anik saya nak kinulung lamun makeuyunan. Apa ulah kiyang uli mula ga pastiti. Apa ulah kiyang uli ulah
ada pastiti mai tebuti pangtindi musuh di lambok heni mai tebuti pangtindi musuh di lambok heni dan kurang doa sumbah hawa di Tuhan dan kurang doa sumbah hawa di Tuhan kalau anta ija amninding percubaan kalau anta ija Oke. Terima kasih ya buat Baraka, Emang Iwan.